oras mahubat haganupan bapainang japi hita marianan bani panorang on andohar tetap ibagas sasehaton na kumbani Tuhan. Paima ipuha kita lahuanta parlobe tangal hita lobe hata ni nebata nagabe onjolan batta imanalaho mempergogo hita makorjaho lahuanta ibagas sanario ase martonggo mahita. Terima kasih ma ya Tuhan hanami hubamu Tuhan bani hidup ni hurmu ne bereham huben nami dasuk bani sogot ni arion bereham dohoma asehatun huben nami hanami puho Tuhan ibagas alas ni hur asehatun na humbamu ay may puka kanami lahuan nami siyo hanami amboge hatamu nagabe onjolan huben nami ako mandalani golo nami sigalo ibagas Kristus Diyos martonggo hanami hubang. Amen. Bapainang hita haganupan atanin bata nagabe ambilan hubata bani nalaw mamukka lahuan tayo bagas sadarion ibuat maay kumbani sadakurin bindu tolu ayat 10 sada sonon maisobot atanin bata aiseng tarpauli onjolan nalegan sobali nadop pinajonam in ay ma Jesus Kristusin. Bani bahasa Indonesia isobut sonon. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ita haganupan ketika hita pajongjongkon sada rumah tentu naparlobe ipikirhon hita sorahado lahu mambahen pondasi nagabe dasar lahu pajongjongkon sada rumah ay masih maparlobe ipikirhon hita soal pondasi ay alani kekokohan ni sada bangunan rumah ay terletak bani dasar atau pondasi na ibaid hita lahu pajojok ke rumah. Siul sebuton bahwa pondasi on ma nautama na parlo ipikir kon hita bani na lahu pajojok ke rumah. Nani anggo jenges do pondasi ay, kokoh do pondasi ay, maka bangunan itu juga akan kokoh berdiri. Nah hape goncangan ni badai na lahu pareong kon rumah ay anggo kokoh do pondasi ini, maka dia akan kokoh berdiri. Ay mahape na utama. Nah sonay do homa bani golu taon, bagaimana kita bisa berdiri teguh jongjong hita bani naman dupakon atap ahape persoalan bani golu taon bapainang tentu itu terletak bani dasar pondasi neben hita bani golu taon ibagas hapor sayaw isudo neben ham pondasi atap dasar bani golu ni ham bani naman dana ni golu ni ham sigalup. Ita haganupan Apostol Paulus pasingat kon kuria Korin bani panorang ay naija gati terjadi persoalan itong atawan ni kuria ay pasal hajongjongan ni sidia. Na parloy Paulus doma makatakon bahwa sidia doma ipauli bani sada onjolan songon na ibayan onjolan ni sada tukang natang sidiaran na pandey bani panorang. Artinya bapainang ketika mereka berdiri bani pondasi na dear ay pondasi na mampu menopang si dia ay manesobut Yesus Kristus bani panorang.
Tapi ya terjadi buedo Bapak inang pengajaran nalahu pakohohon hapor sauni si dia. Sehingga si dia bani panorang ay gabi geor. Gabi langbe membahen Yesus Kristus gabi onjolan bani goluh ni si dia. Mari ternyado ipasingat Paulus ku si dia kuria Korin ay isut bani ambilan ay sing tarpauli onjolan nalegan sobali na do pinajonam in ay ma Jesus Kristus in. Ternyata pita Jesus do nagabe onjolan itong-atong ni parguluhan ni halak na porsaya. Sehingga halak na porsaya Bapak inang mampu melewati segala persoalan itong-atong ni parguluhan ni sigalukari. Maka berdirilah bani onjolan na bersifat kekal ay Bapak inang. Onjolan na mampu menopang guluh taon. Menopang pargoluhan ta si ganuk ari dasku bani ujung ni guluh ta. Ay ma Jesus Kristus. Ulang ibazongjong ham ibain ham onjolan ni guluh ni ham na bersifat fana na sementara on aima perduniaon. Ayang guay di bain ham Bapak inang ketika dong persoalan itu ngatungan ni goluh nam si pikir honon ni ham maka ijadu gampang ham goyah. Bahkan radu ay mambahen gabi maseda hapor sayon ni ham. Bahkan tidak mampu memikirkan persoalan, mencari jalan keluar di tengah-tengah ni masalahnya. Emang dunia. Tapi ketika ham mengandalkan nebata, membahin onjolan ni hapor sayon ni ham ayma Yesus Kristus, maka ketika ada persoalan badai na menerpa guluh ni ham, maka ham tetap kuat. Ham tetap mergogoh Bapak inang bani na mendopakon persoalan itu matangani perguluhannya. Maka ambilan on pasingatkan hutungah-tungah tamar sadasar. Mari berdirilah di atas onjolan aima Yesus Kristus. Ase Yesus ma na manopang ham bani situasi na masa bahkan ketika bergumul di tengah-tengah ni perguluhannya. Terlebih maai bani masa-masa sulit bani panorang. Maka jadikanlah Yesus gabi onjolan ni hapor sayon yang akan menopang kita, yang akan mengangkat kita dan bahkan membawa kita keluar dari masa-masa sulit ini. Hapor sahita Bapak inang Yesus akan senantiasa menramutkan parguluhan ta ketika ibain hita ia gabi onjolan itong-atongah ni hapor sayon. Asian dohar matongon Bapak inang tetap kita mergogoh kuat kokoh kita di atas pondasi iman hapor sayon ta ibagas Yesus Kristus ini. Na mamampuhon kita melewati segala persoalan itong-atongah ni parguluhan ta. Selamat marlahuan mahubat tahaganupan Bapak inang tetap pakai Kristus itong-atongah ni parguluhan ni ham ujape ham malak. Si Tuhan mau memasu-masu makasomani parguluhan ni ham. Amen. Martonggo mahita. Dia detu pamabamu Tuhan bani hatamu na doma ondo sutong-atongah nami haganupan bani nalah mamuka lahuan nami ipasingat hatamuhan nami Tuhan. Asi tetap membahin ham gabi onjolan ni guluh nami. Asi ahapen ni dupakon nami bani guluh nami on kami mampu berdiri teguh, mampu hanami Tuhan maka guluhkon hatamuin bani guluh nami sigala. Asi pargugohi ham hanami Tuhan terlebih bani nama korzahul lahuan nami. Asi tongtong hanami margogo janagok bagas malas nibur nahun bago. Ibagas Kristus Yesus martonggo hanami Tuhan. Amin.